unong alam kaliang persya yang dorbar KHADC ba tutas teblu khan ulong ba ke executive committee ka shule kirke ban manjur ya ka ilaka administration second amendment bill hakas ngikut joko dorbar hakas ngingkong ya kani ulakran hadian ba baro KMDC kaliang persya kila phet jendat na po yang dorbar ban persya halor ka jingwan ra kirke ya kate ka amendment bill kamdai ka jing phet no na ka yang dorbar kamdai ka ni ka mark of protest ya kajing bambun kajungi ya kajing peni ya kajing le don bor trong cái step committee ha ka ba ka kham sngap ya kajing ai jing mot jungi ha bang iwan ra ya ka amendment halor ba ya dei ba ka second amendment bill trong cái Khasil Autonomous District Administration of Ilaka nakaliang kajungi ngila de pen pau syai ba kajing wan ra ya ka bill kalong kerke tangka kopi jong ka bel ni kambyo shwara session ko pla tip la ko no sisi asni ngim ong to shi banai ni stayo de ta ko no asni la si ka bel ni ban yo ti kana bang ni yo ban study ya ka ni yo ban ni phliu jing mot ni yo ban le homework kana bang ni su thu kai ka content jong ni ka bel kai ka jing mot jong ni ka bel te rewat ha ka to ka si ba introduce ka bel ru nga na ka dayang ka songa apan pau ka to ka ni mat ya ka ba ngi na ka yang jong ngim so ya ha ni ka bel kabaar meneng ala dep ya keren apo ka house ngong ba ya ki definition ki baladon ha ka principal act ba dadon kam shu ban insert ha ka amendment re na kaliang di TCM la panchai ba i pen bet ya ki bakan long alphabetical mo bakan long in order of alphabet ti itaru ijing panchai dang wanda ka korezenda men lai teka pamut hina do bakasi ka introduce ni ka bill kamut kadon ka jing duko kamut kadon ka jing duko abadra ka bill namar kung ka definition kung ka bangala ilaka kani ka ST committee kila don ha kani ka principal act jong ka principal act jong ka 1991 tinga soba kamdon jimot syu kan bakindang insert kani ka principal act di secretary ilaka ST committee schedule tribunal bile kini baru kayak definition kila don hari ini sekolah di balai bandang wanra hari ini ka amendment kalau amendment borobor kamud ayu amendment kamud wanra ya ka ega basamai ndi ban wanra ega barim ndri kumbang long menta ya ka barim kawat delete hangni definition ru kaju ikawadi mudon siapa ya tekawat ntan cimut di teka tadi cipili juga kaba habaya dei ber kitu ki close ki wegi bang padi yang tu kalong ba ya kini ki different close ki bangala kedau ka tuka amendment tu jonga kalong ba hakani kan 9 amendment jong ka appointment and succession of chief amendment kan haka tu ki haka 9 amendment ka bang pas husnam araja aku kamut hang tu la don don pi temendai ba pensyai om ba ka act mo kani ka appointment of kani ka administration of ilaka kadi laka jong ka rule ka appointment kadi laka jong ti ya katam nilai henry kalong uni nama akan 9 amendment pak kini baru kila adon tidak takadaw kamu ngingi ong recall shwa ya ka 9 amendment kani ya kani ka Khasil Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Amendment with Amendment Bill 2022 nama hang ni hakani ka 9 amendment ladon lut baik step dorbar snong ha ki ibadai ki kom ki bede ki laka hima ki dorbar snong hang ni ladon hoi hakani kimdon kita ki seng samla ki seng nok bi ngam ong ba kani ka akam biang te kam de ka babiang tang ba silong ka lenti bonra kalong kerki palat ha ka bang ngim sumyo ban ai jingmut ru halo kani ka bil nama kani ka bil ka kta ik do wasno ban aka jo ka poru kumala ba tay mena kamut ba ki hima kila don ki bil ki bangi la pas daga district council kidon ki ak kila pas district council kumbalong menta pitip hi ba ya kirang ba snong manu ba aisanat ai usigim ai sordar kita maki ki batum kita maki ki balik pelong election beli maki ba ayu tika pamut ya ka pawasan function jong kilu kila ale ki hima
Timenta ngi sutu pada kan ni ka amendment kemudian ka powers and function jong kirang ba snong ru le nang ni. Tede na ta kadao ba ngi ong bayo kaya konflik. But ki at jong ki hima. Ki bang isna mangi council. Tede ta kadao ngi ong tong ini yang selok ba ini felu jingmot ngin khot iki kle nong sensia khot iki hima. Pisau kumno halo kan kabel. Kai ka pidan ban ai jingmot. Namarangi sutu baga jingmut hi kalong ba kumno ban streamline ban strengthen ya ka powers and function jogi rang ba snong te habesin bangi ai ya kata ka bangi di ban ai ka balong solid ka biang kenapa kanom ya contradict kan bat ki we pat ki an ki bala adon lupa bat ka principal act bat ka first amendment bakom ta terter ka baan habede bu tu tribunal bade bu tribunal pi ka jingkwa jong ka isi benta kalong ba tribunal unne be u deputy secretary uba teng da kaburong umdan ya kalau abakro pisutu tribunal ulong thek ku magistrate ude one man tribunal ubaju bishar ubaju sengap ubaju khmi benya ya kajing ya kaja pot kanja sam jaka puta jongki shnong ki thau te borobar kini ki case nakaliang ka isi ka pha shaka tribunal te ka tribunal pat ndala dep ay ka rai chubu tu ki shnong kim hun ni tu ka rai ka final appellate authority pat ka dei biang ka executive committee te kamut ka poya ka executive committee ti pisu tu tribunal ude officer jong ka desunusia unut tribunal banyai against the will jong nu babat ka bor rapor isi kamut UCM no IM insat no un influence be yung tu tribunal no di tam deputy secretary unum not ki babon ki case ki sa slam ang ni namar balay ba ki deputy secretary ki babat tribunal kimnut ban ay karay baka yo ka penmong yung tu local MDC yo kalong against ya ka will yung tu local MDC la siya yung siya karway apo hang di siya alweng no nang tu siya bu no ako kita ka takadaw buon ki tribunal ki ya pa kani ka kam ngim no ban ay rai ma balay di mapiti authority to dalawan pada ka executive committee ru kaju dan mga kabor ne dan manu ru kata ka kajing snow mo jing sujan ya la kajong ka snong la kajong ka lagi jong ki snong ki thau ki kies lagi jong snong ki para member ki wan yarap lem kumta bukan don be tinggi ong ban lai ya kita thung be dau judicial magistrate kumu tribunal badu appellate authority unde be kamu nilai le kamu kalong clear kalong shy kalong ngimdan influence hang ta nginum dan bala ban influence manu mo kan ka at least kan ai kan kita ka bicara bahok ya kisnong kita kata ka di gawe te ka ba ka balai pa kalong ba ngiong ba yo ba ya tengku ba kiniki an ki bala don pa bedai ba ki hima mo bedai ba ki hima te kini benta te halor kini ki ege bro khoi ngikar pa menne play ipo house ngiong toy ke isi to ra biang ye ka bel sya ka select committee nama ka rule ka sya ba ya kan nu ka bel ka ba ngimpat ya hak lang bampat ya stu imut lang bampat so buhun mo namar kumbalong mener PUI namar bajing le kerki jaka ban tho shal tho mas te kamut hang tu rupa te le si sekiwi tang ta sakawi ka bang UI hang hakanika bel ini what resident of the village mo resident hang ni kam kedau syai utau resident du điều khasi ne ka kentup lang ba ong resident ka kentup lang bat khalajat bat non tribal bat kiwe pagijai ban real tang ni rung ide ban long specify maka ni ri ka ba mo ka ri ba kosan ha namar ki babun ki dar bersnong ki badan ha social ki de ki balong mo ki long cosmopolitan ki dong ki khle khaulam ki khle lang kiwe pagijai ban real tena mentala da isu ong hang ni resident unong song snong ti unong song snong we de we Hapan long specify hang ni di banda tho bang ni. Basai boro yo don hok ban yong dor bersnong boro yo long rang ba snong ya kam da lomba kan ni ka ai. Yo challenge sakut. Kai ka banjai. Takadang mi ong to ni stress mate. Stress man maka ni ka dei ka dor bersnong ni sutu ka dei ude do nut. Jong ka jat ban riu. Ngine ngisa adu manta dei badon ki dor bersnong. Ki bayada yang ni. Kiba pet ya kisnong kita we jongi kiba pet lut ya ka jingbiang ka umbam ka umdi ka surok ka ibro khoi de ki dor snong isu tu kata tena ta kadau ban sule kul ma bayo lengba ka ni ka an ka bangi sya bangi pas menta kerke yo don manu ba challenge ngatir
bayok poi ban siya kabadu po. Ternyata kada ngomong ba nai le. Kecingkwa jonga ngomong bang ngam pediang dan re nai kerki. Tong ini apkat tu kan ni lada don kamban court special session mendai tangkatan. Kan normal session kan long Oktober. Dan stangsi benai po. Tentang informe ke select committee ai por ini si benai kemud akan next session ala man ra. Honestly ngini rai ngini shim ya rai. Ba ngini pediang ni kenika. Ya kenika bil kata ketika jingso ke jonga nganak perhat ba ka nakalian ke isi menakin sengap mo ya ke jingkapat ke jungi don hadu ang ni senior member dan iba martel dan ba jam bala jubat si pore ya ke ilaka ngi batin pada we na senior member ni bangi le hang ti bangi sia persiabet bangi silong opposition no ni ong bania te ngi ni te tengi di ban sengap lem kan ya ke ba ngi penpa ta bang adon ban pensyai